Yake mambo vipi bimeze bite? Aracyari namba ono hirya nino. Aracyari ngombwa nabavuze umukeri utunganyuka kunumwa. Banyita Gucci. Abanzi nibangereranya, abamenye nibanchidikanyaho. Akana gafilme kuri mwaka tugiye gutangira. Tugatangire gutya. Nyemera tugatangire gutya gafilme kacu k'uyu munsi. Tangire hakurino. Dore urusura we. Dore urusura dore urusura. Hano hakurino hari utwana hano sinzi ngo turi mu biki niba ari inama y'abana nanjye ntago mbizi. Gusa wowe uraza gusobanukirwa. Cyumva ari guci wagafashemo. Menya uko ibyara amayobera bigiye gusobanuka mvururwe. Umvuruseko rw'umugabo we. Nakubwiye nayizanye. Iyi filime noneho yo iraza kwica amagini kabisa. Ati mani narunumvishe. Umva cyane hakuna gifunga umutwe ku ngo harunumvishe. Umani ngo reka kunyabiraho. Nakakunyabiraho. Hakurino nta runtu mubonye. Bayo. Nyuma y'umwana n'urubara ribarabara. Inza kantu ufite niba nagashoka niba ari ibiki. Umwana uramusifura. Rumucanaho. Umwana rumucanaho. Iyi ni season yacu tugiye gutangira bahise delivery. Iyi ni episode ya mbere umusobanuzi aracyari yewe. Wa wundi mu byavuzwe umwe mu byahanuwe. Reka bakwereke mbere yuko biriya biba iminota 20. Se byagenze bite kugira ngo tube turi hariya byagenze bite? Reka tugusubize nyuma y'iminota 20. Bahita Firiji Entertainment. Director yo mwita Rocky Star Boss ngira ngo muramuzi cyane. Uyu ni umustar hano mu Rwanda amaze kuba ubukombe. Turatangiye noneho. Tangira hakuno hari ibintu byinyagambura niba ari bizi niba ari ibiki nanjye ntago mbizi. Hakuno na rusura mubonara. Urunugu rusura utamenya ruri mu byatsi ukuntu utapfa kumenya sinzi niki. Nakubwiye na filime irimo ikintu cy'ikikanga uzi neza yuko ugira ikibazo cy'umutima cyangwa se ugira ubwoba wegere hino kabisa. Dore akaboko rwaturumbuye akaboko niba ari ikiboko sinzi ngo nibiki. Gusitonde uraza gusobanukirwa. Cyumva rigiye wagafashemo. Menya ko ibibazo byose bigiye kurangira. Rurahaguruka. Dore urusura we, dore urusura rw'ikigabo. Sinzi rufite mu ntoki niba ari igihini simbizi. Hakuno hari utwana turimo turagenda. Urugabo ruratubara ruterihari. Utwana two tuvayo. Rushyira agashoka ku rutugu. Mama we. Mbaze ngo rugiye reka sinzi. Abana bavuye bakomeje gukora na sinzi ngo nibiki byabaye. Usitonde uraza gusobanukirwa. Tumva ngiye bagafashemo ibintu byose biri amahoro. Umwana akomeza kumanuka. Komeza bamanuka. Abandi baza. Abandi bagenda. Abana bajana hano mu bitoki bikoraniriza hamwe baricara. Hakuno n'abana baricaye hari ikindi kimeze nk'igisoresore gihagaze cyambare mutore niba ari mugire gute simbizi. Bya bipira byanyu. Ariko hagatanga nzuza aba DJ bose aho bagiye baherereye. Bifuriza akazi keza kabisa. Mwana, mwete gutekereza byinshi mukatekereza inyota. Hakuno cyana giti mutekereza cyatuzanye. Kumbe byana nta nubwo ari inama si n'igitekerezo. Ahubwo banza ari ijo. Mwana. Urukora ko umva icyana nakubwiye uri filime iraza kwica amagini. Ino filime irimo ikikango gikabije kabisa. Nuze kuza gucikwa kabisa. Komeza iyi ni season yacu ya mbere tugiye gutangira rero. Iyi ni episode ya mbere. Umusobanuzi wa Gucci namba uro hiryo nino. Reka tugakomeze kabisa.
mwihangane gasubiye inyuma mo gatoya. Oya niko kasohotse nyine. To. Ariko abana nabo basa nkaho nta n'icyizere bafite. Bahise delivery cyangwa se kudelivaringa. Turagashoka. Ahavuye umwana aza yiruka. Aza yicaye hano kibunamo amaguru. Aza abantu bose barika. Ati we bigenze bite? Umwana ati sinzi ikintu mbonye. Ikinyoma.com. Ikinyoma.com cyana cyanze kubyemera we. Iki cyana kibana umutwe. Kabisa. Mwana teka mbihorere. Ubundi nawe nukigira umuntu inama akayanga jya umwihorera. Bidatinze aribonera. Gafilme kacu karacyajyayo. Kadore umvurujwi. Abana bahindukirira rimwe. Usinzi ikintu bumvishe. Bahindukirira rimwe. Aturwo n'uruki. Ndatirwa. Hakuno mwibutse neza yuko badushubije inyuma y'iminota 20 imbere yuko tugera ahantu urugwa rurimo rubatwara abana sinzi niki. Reka tukomeze turebe. Cyana kirano gifunga umutwe. To. Dore nyuma y'abana. To. Bamukeho arahindukira. Agihindukira urwahise rumucanaho gwe. Sinzi niba mubibonye. Agihindukira rwahise rumucanaho we. Katuraga filme kacu karacyajya. Abana bakomeje kuyavuga. Bakomeza bayavuga bajya inama agaruka. Nawe rumucanaho. Sinzi ngo nurukiri gukomeza gutwara abana. Gusa twabona urugabo ruri muri izi ntoki. Gusa n'ibitakataka. Rufite agashoka nimba ariko dore abana dore abana bari buzuye itsinda n'ikiramwe do. Sigaye bane. Ati se gutwara benshi abandi bagiye. Dore agashoka do. Mu bana. Agashoka hagati mu bana we. Ye. Abana bacaho. Buri mwana acukwe. Iyo byakomeye buri muntu asamaye. Uyu kugera hano kando ndebere. Uranga umwaku umuntu arawugendana n'ibikintu ari umwaku wawe ntabwo ushobora kugicika kabisa. Akaga kakana bakagira ubwoba kamanitse amaboko. Yo sinzi niba kano kagabo katagiye kugiye mu kagabo kakoye igishoka we banza kagiye kwica kana katurore. Akagabo kazamuye igishoka sinzi niba kagiye kubukubita hejuru y'umwana afite ubwoba arimo aratitira. Boko igishoka mu mutwe. Tugaruka hakunino hari agatungo keza kakandi kitwa agakwavu. Agakwavu karako kibereye hakunino. Agakwavu karahaguruka gahinduka umuntu. Nakubwiye filime irimo abadayimoni irimo imyuka mibi. Iyi filime irimo abazimu nakubwiye. Agakwavu gahindutse umuntu we. Umukobwa mwiza cyane wambaye atya avayo. Hakunino naho hari ihene iri kuri. Ihene ihinduka umuntu we. Ihene ihinduka umuntu pe. Agaruka. Tugaruka hakunino kuri wa wundi uri ku kiraro. Arimuka. Nanjye nahageze nimba ari hehe. Niba agurutse niba ziye mu mwuka dorundi nawe we babaye babiri. No
filime nakubwira ikintu giteye ubwoba. Aba bakobwa ni impanga, mu buzima busanzwe ni impanga kabisa. Ariko ukubona ukuntu isi yabiboa. Atari kuri kubona ukuntu isi yabiboa. Nimba bo bavuye ku isi ya hehe? Nanjye nabyo nzi. Misiyo yakoze misiyo y'iyi. Ati misiyo, kumbe aba bakobwa basa naho bari kuri misiyo nubwo baturutse mu matungo we. Yangenzi yo kwa mwana. Turatugirisa. Okay, atigira tugire. Mwibutse neza ingiye episode ya mbere. Tubonane mu zindi episode zikurikiyeho. Umusobanuzi waracyari wa undi banyita Gucci ku bufatanye na X-Man. Komeze kugira ibihe byiza mu gihe muherereye hose. Rero tubonane mu zindi episode ikurikiraho kabisa. Video wacu nizimereka. Hasta la vista. Ciao ciao. Agiye mwakoze kuza. Ukomeze gushyigikira ibikorwa byacu kandi mubigeze kuri benshi.